kuki M23 yafashe Goma umupaka w'u Rwanda na Kongo ntuhita ufungwa, cyangwa se kuki yafashe Bukavu umupaka ugafungwa amasaha make ugahita wongera ugafungurwa, yego, hanyuma u Burundi ugafungwa burundu. Hawo tubwira ati leta ya Kongo niyo yagakwiye gufata iyambere katubwira ati ariko twebwe dore ibihamya dufite, wenda amashusho na video yafashwe n'ibyogajuru byacu agaragaza abasirikare b'u Rwanda bambuka cyangwa imodoka za gisirikare zambuka cyangwa abayobozi, dore ngibi rwaniye Goma mu mujyi wa Goma, barwaniye Kavumu nibo barwanye cyane, abarundi birabazi ku Rwanda, barwaniye mu mujyi wa Bukavu n'u Rwanda tarwanye bigaragara, ejo bundi twarabonye barwana noneho byeruye Gatogota na Ruvunge banarasa ibisasu bya kirimbuzi biva ku butaka bw'u Burundi biza muri Kongo. Muri logique ntago Uvira ishobora gutunga Bujumbura ku gitoro cyangwa igihugu. None se Uvira yo essence yikura he ko nta kirombe cyayo cyaba, igitoro igikura he? Kwanza Uvira inateretse nabi kubo twavuga ngo byakorohera Burundi kubona igitoro kurusha Uvira. Barazose bitwaza rwose abanyamurenge baratotezwa iki byose, biriya byose bishingiye kuri ariya mabuye. Reka tubasuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukunda kandi mukanakurikira inkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi nk'ibisanzwe. Rero utarakanda subscribe nkibutsa kanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bindi bigiye bitandukanye, kandi mbabwire ngo inkunga yanyu nayo yo gushyira ama comment yo gutanga ibitekerezo ku nkuru tuba twabagejejeho turacyakomeza kuzakira, mukomeze mutugire inama ndetse mudusangize n'ibitekerezo byanyu umunsi ku munsi. Ndabashimiye rero mwebwe mutarakanda subscribe, mbabwira ngo mwaracitswe cyane. Reka mbashimire rero mwebwe mutugiye kubana muri iki kiganiro, mbibutse no gukanda like, munasharing iki kiganiro kigere kuri benshi bagiye batandukanye, ibitekerezo byacu bigere ku bantu benshi batandukanye. Ndakwakiriye Innocent. Urakoze cyane Prince, ndagusuhuje cyane. Urakoze cyane, ndagusuje cyane, ndasuhuza n'abakunzi bacu aho baherereye hose, aha bari mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bya Afrika cyangwa se byo ku yindi migabane, kandi mbahaye ikaze. Igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo, by'umwihariko mu majyepfo ya Kongo, aho ni muri mujyi wa Uvira. Nubwo umupaka ntabwo uri ku mujyi neza, abantu babyumve neza, umupaka uri usohotse mu mujyi ibirometero bike uvuye mu mujyi aho bita Murongwe, ukasohoka ukambuka umugezi wa Kavimvira, noneho ukagenda imbere gato mu birometero bike ukabageze aho bita Kavimvira. Kavimvira niho hari umuhanda ukata ujya Uvira n'undi muhanda ukomeza uza mu Rwanda, kuko iyo udakase, iyo ukomeje uhita ujya aho bita Kagunga, ugahita ujya aho bita Kiriba, ugahita ujya aho bita Runingu, ugahita ujya aho bita Sange, ugahita umanuka Ruberizi, ugahita uza Kanganiro, ugahita uza Kiringi, ugahita uza Ruvunge, ugahita uza Gatogota, ugahita uza Kamanyora, ugahita ugera ku mupaka w'u Rwanda na Kongo aho bita mu Bugarama haturuka isima ya Simerwa. Hanyuma rero ubwo aho katuhareke ukata no Kavimvira ariho werekeza Katumba. Umupaka Gatumba rero wari wafunzwe mu ntangiriro mu mpera z'umwaka ushize mu matariki ya 20 bitewe n'intambara ari kubera muri uriya mujyi wa Uvira cyangwa muri biriya bice byose, muri uriya mukandara wose wa Plaine de Rusizi, aharwaniraga inyeshyamba za M23 ndetse na coalition y'abarundi AFC, FARDC, FDLR, Wazalendo. Abo nibo bazwi kugeza ubu, havugwamo n'abacanshuro muri Blackwater bari bahari bashinzwe gukoresha za drone n'ibindi. Rero intare za Sarambwe zaje gutsinda urwo rugamba, M23 ifata umujyi wa Uvira, hanyuma abaturage barahunga. Byumvikane ko nabo basirikare bahunze bagahungira bamwe mu Burundi, abandi ntago bahungiye Burundi ahubwo bagumye bahungira mu bice bya Kongo biri hejuru ya Uvira, mu zindi territoire nka Fizi, Makobora, yongiyo wumva hejuru za Mboko na za Baraka. Abandi banyuze amazi bajya za Karemi na za Baraka, abandi bajya muri Tanzania Kigoma. Hari n'abagiye Burundi bakoresheje amazi, ariko turibanda ku bagiye Burundi bakoresheje umupaka wa Katumba. Byumvikana rero ko banyuzemo ari benshi. Uravuze mu nzira y'amazi nayo bayinyuzemo ari benshi. Ni hamwe kuko twari twanabonye ko abanyuze mu mazi bo banahenzwe cyane, hanyuzemo abakire.
kuko mu mazi bagucaga amadolari 50 kugira ngo wakwambutse. Kandi uko ndabyiuka muri 1996 nanjye nari ndi Uvira n'ubundi hari urugamba. Yego. Abantu babashaka kunyura mu mazi bajya za Kigoma cyangwa Zambia cyangwa za Karemi babaga abantu bifashisha. Abatifashije rero twagiye n'amaguru tukabifatira mu nzira. Nuko rero umupaka wa Katumba waje gufungwa, abantu bashobora kuza kugereranya bati kuki M23 yafashe Goma umupaka w'u Rwanda na Kongo ntuhita ufungwa, cyangwa se kuki yafashe Bukavu umupaka ugafungwa amasaha make ugahita wongera ugafungurwa. Yego. Hanyuma u Burundi ugafungwa burundu. Amezi angahe bunabiri n'igice gutyo. Impamvu irumvikana nuko Kongo n'u Burundi bufitanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Abasirikare b'Abarundi barwana alongside abasirikare ba Kongo ba FARDC. Ariyo mpamvu dukunze kuvuga ngo coalition ya FARDC n'igisirikare cy'u Burundi na FDLR na Wazalendo. Yego. Byumvikane ko u Burundi bwahisemo uruhande uzakorana narwo ni leta ya Kongo. Aho u Rwanda muri iyi ntambara nta ruhande rwahisemo. Ubwo mbivuga nk'umusesenguzi ntago mfana mu busesenguzi bwanjye. Niyo u Rwanda rwari rufite uruhande rwarwo ntirwarugaragaje ni mwibanga. Ariko icyo tubona ikintu cyitwa ibanga burya ntikiba kiriho gukeka. Abantu bakeka ko u Rwanda rukorana na M23. Yego. Ariko ibyo ni ukubikeka kuko ntawe ufite igihamya kifatika. Ntawe utubwira ati leta ya Kongo niyo yagakwiye gufata iya mbere katubwira ati ariko twebwe dore ibihamya dufite, wenda amashusho na video yafashwe n'ibyogajuru byacu agaragaza abasirikare b'u Rwanda bambuka cyangwa imodoka za gisirikare zambuka cyangwa abayobozi dore ngibi, cyangwa se bati intambara turwanye kuva Bunagana kurinda tugera Buvira tumaze gufata wenda 10 cyangwa 5 cyangwa 2 cyangwa 100 dore ngabo. Kandi n'Abanyarwanda bafashe bababwiye ibyo bavuga. Iyo buriya gufata umuntu kamudigita icyo avuga no gufata umuntu kuko ari umunyarwanda uzi tactique zo gutorotira n'ibindi ntabwo yananirwa kubivuga. Icyo ndi kuvuga icyo nshinja leta ya Kongo nuko itubwira ko u Rwanda ruri muri Kongo ariko ntituye ibimenyetso. Niyo mpamvu twege tubyita amakuru y'ibihuha. Kuri giye nk'umusesenguzi mfata amakuru y'ibihuha. Igihe Kongo izanyerekera ikavuga ati dore none dore ibihanga ngibi, icyo gihe nzabyemera. Kugeza ubu bifata nk'amakuru y'ibihuha. Niyo mpamvu nabwiye ngo u Rwanda nta ruhande ruriho muri iyi ntambara. Ni nka Uganda. Tanzania yarwanye muri SADC muri Sami DRC irwana ku ruhande rwa Kongo. Nayo iri kumwe na FARDC na FDLR. Mu yandi magambo nayo yerekanye uruhande rwayo. Yego. So Uburundi rero impamvu narengaza kuri byose, Uburundi nyuma y'ibyo byose bivuze ngo ntabwo M23 cyangwa se ubuyobozi bwa AFC M23 bwari kugira mu gihe Uvira ngo babangikanye bahane imipaka ifungurwe kandi ari baduye ari abanzi kuko bararwanye. Barwaniye Masisi, barwaniye Kibumba, barwaniye Minova, barwaniye Sake, barwaniye Goma mu mujyi wa Goma, barwaniye Kavumu nibo barwanye cyane Abarundi birabazi ku Rwanda. Barwaniye mu mujyi wa Bukavu n'ubwo batarwanye bigaragara. Ejo bundi twarabonye barwana noneho byeruye Gatogota na Ruvunge banarasa ibisasu bya kirimbuzi biva ku butaka bw'u Burundi biza muri Kongo. Ibyo rero ntibishimangira ko umubano uri hagati y'u Burundi n'ihuriro AFC M23 atari mwiza. Ntabwo ari mwiza na gato. Ariyo mpamvu kuba M23 yari kugenzura umujyi ufitanye imbibi n'igihugu cy'u Burundi, uwo mupaka agomba gufungwa. Byumvikane ko n'u Burundi butari kwihanganira kuwufungura, ntibwari bwizeye ibiri bukurikireho, ndetse na M23 ntiyari kuwufungura kandi ziko Abarundi batera. Cyo ni kimwe. Iyo niyo mpamvu nyamukuru umupaka wafunzwe. Mu kuwufunga rero hari abakongomani bari bahungiye Burundi benshi. Kandi urumva umuntu yahunga ntiyitegura. Umuntu yahunga ajyana byinshi. Asiga byinshi nyuma akajyana biki muri hafi. Urumva ibi byagomba kubatunga mu yandi magambo mu minsi mike bari bahageze wenda bari bayifite udufaranga duke se abitwaje imyaka mike urumva ntabwo ushobora kwikorera imifuka kilo 200 ku mutwe uri guhunga uwakiyisha no kwikora kilo 50. Inyuma hasigara imitungo yawe yose. Kandi bahunze ari benshi. Ubwo Burundi bwakiriye abakongomani benshi mu gihe gito babashomeri badafite akazi bakeneye gutungwa. Nubwo atari Burundi buzabatunga
ni imiryango mpuzamahanga itiza kubatunga HCR, Croix Rouge n'indi, bagahita batanga icyo bita humanitarian aid, ariko iyo humanitarian aid ntabwo itaboneka iryo joro cyangwa kanya, ko ntabwo baba biteguye ngo baraza ari bangahe, wenda bashobora kuba bifite ari bikeya, barahagera ryari, habaho logistique zo gutegura niyo bahageze. Kandi leta y'u Burundi nayo ibakira, hari ibyo bigomba kumenyera by'ibanze. Ntabwo bari burare hanze wenda mu mvura, leta ihari igomba kubyitaho. Ntabwo bari buri ubutabazi bw'ibanze bwo kwivuza, leta ihari. Ntibari buri umutekano, leta ihari. Ibyo byose leta y'u Burundi bigomba kubikora. Ubwo rero habayemo n'impunzi zagiye mu Burundi, habaho na humanitarian crisis. Mwumvise ngo impunzi z'u Burundi zimerewe nabi, zirashaka gutaha, ariko zikabaro zinyura ku mupaka ufunze, zifungiranye mu mupaka. Ibyo byose rero bigatuma zifatwa amatekwa. Niyo mpamvu abanye bakiufungura zahise zirukanyira gutaha, byumvikane ko nyinshi zahise zisubira mu kazi, zisubira mu mirimo yazo kugira ngo zitangire zikore ibizazitunga. Mu ncamake umupaka kuwufungura ni ibintu by'ingenzi, kuko ni ibintu by'ingenzi ku mpande zombi. Ku gihugu cya Kongo ni ingenzi, no ku gihugu cy'u Burundi ni ingenzi. Si ingenzi gusa ku bantu bari butahe, ku mpunzi ziri gutaha, ahubwo ni ingenzi no ku buhahirane ku bihugu byombi. Mu bukungu, u Burundi bufite icyo bukura muri Kongo n'icyo buhasiga. Ukuvuga ngo abarundi bose bagiye muri Kongo, baba bagiye kurangura inka zo kubaga iwabo, baba bagiye kurangura ibirayi, baba bagiye kurangura imyumbatifu, baba bagiye kurangura iki, bariya bose baba bajyanye amafaranga muri Kongo. Umukongomani nawe uzajya i Burundi gushakayo serivisi cyangwa kugura ikintu, nawe wajyanye amafaranga, ni igikapu cy'amafaranga bajyanye. Ubwo biba bivuze ngo bateje imbere ubukungu bw'ibihugu byombi ndetse no hagati yabo. So kufungura imipaka rero ubukungu tayari bahita buzahuka. Ntabwo twavuga ngo Kongo yabaho Burundi budahari cyangwa Burundi bwaho Kongo idahari. Ibintu ni magirirane. Ntawakwiyemera kundi. Sorry? Igitoro. Urabona kiri bone. Erega igitoro muvuga nabyo bishobora kuba ari politike. Kuko Uvira ni umujyi mutoya. Bujumbura ni umujyi munini kandi n'umurwa mukuru. Ntabwo rero muri logique ntabwo Uvira ishobora gutunga Bujumbura ku gitoro cyangwa igihugu. None se Uvira yo essence yikura he? Ko nta kirombe cyayo cyaba. Igitoro igikura he? Kwanza Uvira inateretse nabi, kubo twavuga ngo byayorohera, byakorohera Burundi kubona igitoro kurusha Uvira. Kuko igitoro kijye Uvira cyagakwiye kunyura mu Rwanda. Amakamyo akava mu Rwanda akanyura mu Bugarama, akazamuka za Kamanyura akajya Uvira. Cyangwa se akava Bujumbura akajya Uvira. Kandi ajya Bujumbura amwe namwe nayo akakwiye kuba yanyuze mu Rwanda turutse Tanzania cyangwa Uganda. Yego. Agaturuka Tanzania ahita yinjira direct mu Burundi. Bivuze ngo Burundi bufite inzira nyinshi bwakwinjirizaho igitoro kurusha Uvira. Rero siniyumvisha uburyo mumubwira ngo Uvira ishobora gutunga igihugu cy'u Burundi ku gitoro. Ntago bibaho. Umupaka urafunze rega w'u Burundi n'u Rwanda. Umupaka w'u Burundi n'u Rwanda urafunze. Aho amakamyo yanyura ajyanye icyo gitoro. Ariko Tanzania n'u Burundi bafitanye imipaka inakomeye. Wenda ahubwo uvuga ngo ni kure. Ni kure. Kuva Dar es Salaam uzajye muri iyo mipaka yindi kugira ngo uzajye za Kigomiyo cyangwa hafi muri ibyo bice ko n'ibiriya bice banyuramo ni kure. Ariko ntabwo byabuza gushaka inzira. Bashobora kunyuza igitoro mu mazi kikajya impfurungu muri Zambia kikajya Bujumbura. Gishobora kuva Kigoma kikanyura mu mazi kikajya Bujumbura. None se nimba i Burundi ari kure uvuye Dar es Salaam, kuva Dar es Salaam ujye Uviraho ni hafi? Ni kure cyane ahubwo. Ni kure cyane. Essence ijye Uvira iva hehe? Ko essence icuruzwa mu Rwanda, essence icuruzwa i Burundi, essence icuruzwa muri Kongo iva mu bihugu bimwe. Ituruka ahantu hamwe yinjira ahantu hamwe. Ni nayo mpamvu ibiciro bya za essence muri bihugu byacu ntibijya bisigana. Usanga wenda Burundi buri hasi ku biceri cyangwa hejuru yacu gatoya. Twebwe nimba litiro essence ari 2000 francs. Mu Burundi ushobora gusanga ari 2200, 2100, 1900, 1850. Ni hafi aho ngaho. Ntabwo bisigana. Ikiba gisiganyeho wenda n'aba komisiyoneri bayizanye uburyo bariyemo komisiyo. Kuko ubundi abakomisiyoneri nibo tumesase henda. Ariko sansa aho bayivoma nyamukuru muri Middle East. Ikarindiza ikagera ku cyambu muri Tanzania ibigihendutse. Ariko wa muntu ujya kwicukuza agahabwa isoko akayizana akayigeza mu Rwanda, undi akaba yajyana i Burundi, undi akaba yajyana Zambia, undi akaba kuko na Zambia sansa bakoresha nabituruka muri Middle East na Malawi yewe kugira ngo byumve na Zimbabwe. Nuvuga ngo ibihugu bifite sanse ni bimwe biranazwe.
muri Afurika ibihugu bifite esanse ariko bitari byerura ngo biri kwicukura cyangwa biri kwikoresha bite. Angola ifite esanse, Nigeria ifite esanse, peteroli nyine ubwo, Libya ifite peteroli, bafite peteroli ariko ntibari berura ngo bavuge ngo iraduhagije nk'abanyafurika. Bavuga bati Nigeria igiye guha wenda esanse West Africa yose, ntabwo tukidiringa na Middle East, icyo gihe yanahinduka. Bavuga bati Angola ifite esanse igiye kuyiha Southern Africa, SADC, mu bihugu bya SADC ubwo ni Zambia, Malawi, Tanzania, wenda se hepfo Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Namibia, South Africa, Lesotho, Eswatini. Angola irabahagije ifite esanse yayo, kandi Angola ikora no ku bice bya Congo, bya Kinshasa, hariya hose tuzabaha esanse. Icyo gihe yahinduka byashoboka. Bakareba nako bati ibugande bahavuzwe esanse na Sudani y'Epfo, ubwo ni muri East Africa. Nati namwe turabahaza, turaha u Rwanda, turaha Burundi, turaha Tanzania, ibindi bipande, turaha Kenya, turaha Sudani ya ruguru, turaha Sudani y'Epfo, turaha Ethiopia, namwe ntimwongera guhangayika. Icyo gihe esanse biturutse hafi birashushaho ko ihenduka. Ariko ibihugu byacu nimba bitari byabona tekinoloji cyangwa ubushobozi bwo kwicukura ari nyinshi, cyangwa nimba bikitinya, cyangwa nimba bakizamo politiki y'abazungu yo kubabuza kwicukura kugira ngo banze bashyire mu nyungu zabo, ntiwamenya. Ariko kugeza amagingo ya esanse yacu turuka ahantu hamwe. Ntabwo nemeranywa n'umuntu umbwira ko iyo umupaka wa Uvira ufunze esanse Burundi ibura, ahubwo ibiribwa byabura. Kuko buriya Kongo ni igihugu barahinga, hari aba bantu bitwa abafurero bahinga, haba ababembe, haba abavimvira, haba abanyamurenge borora, bivuze ngo inyama ziribwa hariya n'ibindi biribwa byose baba babihinze, baba babyoroye. Icyo cyo kirashoboka ko babura ibiryo. Kandi ikindi igihugu cy'u Burundi gifite ibibazo, buri igihugu cy'ubundi hari ibihano gifite. Cyafatiwe muri 2015 ubwo Perezida Nkurunziza yajyaga ku butegetsi afashe indi manda mu buryo bwo ku ngufu. Yagiyeho ku ngufu. So kuba yagiyeho ku ngufu abazungu n'ibyabashimishije, byabaye ngombwa ko bamufatira ibihano. Ibyo bihano rero byafekse ekonomi y'u Burundi. Nk'ikindi gihugu cyose cya Afurika cyafatirwa ibihano cyaba affected. Kuba rero u Burundi bwarabaye affected, ntago ari uko bagize ubuyobozi bubi, ntago ari uko bagize uburangare. Ibyo bihano byabagizeho ingaruka zikomeye. Reka dukomeze no ku yindi ngingo ya kabiri. Ngo byakomeje kudogera mu gace ka Rubaya muri Masisi. Yego. Aho AFCM Ventura noneho yasohoye n'itangazo ishinja leta y'Kinshasa kugaba ibitero bya drone n'indege za Sukhoi muri kariya gace. Yego, nabyumvise. Ega Rubaya ntiyagomba kuba amahoro. Kandi barayahaye Abanyamerika. Rubaya hari umugati uhiye. Rubaya hari umugati uhiye, hari isosi ihiye, hari inkono ihiye, umuntu wese ajya nakubitamo ifurusheti cyangwa ikiko akarya. Umuntu wese mukubita ikitiyo yora, shyira mu mufuka ajya kugurisha abona ifaranga. Hari koruta, hari manganize, hari zahabu nkeya, hari n'andi mabuye menshi ntazi n'amoko yayo. Aya mabuye rero niyo nyirabayazana ibibazo bya Kongo ubundi. Yego. Izi ntambara zose bitwaza rwose abanyamurenge baratotezwa, iki byose biriya byose bishingiye kuri ariya mabuye ya Rubaya. Si Rubaya gusa no mu bindi bice bya Kongo. Ariko aka kanya kuko Kongo irakize, ku buri gihe cyose kize ntizagira amahoro. Ifite icyo twita mu cyongereza ngo vouchers. Vouchers urazizi? Urabona bya bisiga byinshi, bisiga bigenda bigasanga nk'ishafire mu ishyamba bikajya bigenda bishitiraho birya. Bikurura ikora igice cyayo yigendera. Biriya ni vouchers. Na Kongo rigira za vouchers nyinshi zitandukanye. Uretse n'ibihugu bagira n'abakire b'abashoramari ku isi bafite abakomisiyoneri baboherereza. Abashinwa usanga bariyo ubwabo, bafite abanyarwanda boherezayo mu buryo buri private na leta bitanazi, bafite abarundi bohereza, bafite abakongomani bakorana, bafite abagande. Wava kuri icyo ngicyo Amerika nuko, mu Faransa, mu Bubiligi, abo ni abashoramari ku giti cyabo, utarajya kuri za guverinoma nazo ziyakeneye, zigomba gukora ibisasu bya kirimbuzi n'ibitwaro n'ibindi, amwe akanubakishwa gukora n'ibikoresho bya electronique. Rero mu cyumweru gishize twabonye ikintu gikomeye cyane ubwo Perezida Tshisekedi wa Kongo yahaga Amerika cyangwa yagabiraga Amerika ikirombe cya Rubaya. Inkuru itaravuzwe rumwe n'abantu benshi,
muri sosiyete abantu bagizeho za commentaires zitandukanye including natwe hano kuri The Chapters TV. Yego. Bamwe baragira bati Gisekedi atanze sheke itazigamiye, mu gifaransa bahita ngo sheke sans provision. Niyo Gisekedi ahaye Amerika. Iyo umuntu agwaye sheke itazigamiye ukajya muri banki ukayiverisa bakubwira ko nta kintu kiriho, bahitera bakamufunga nyirayo. Yego. Abandi bati Gisekedi atanze ubutaka atafite UPI, yagurishije ubutaka bw'abandi nta UPI afite. M23 nayo ikakomeza yibaza iti ntabwo twumva ukuntu Gisekedi atanga ibintu atarinze. Urumva icyo ngicyo gishobora gutuma intambara itangira kugira ngo Gisekedi ahigarurire abone iyo UPI. Shobora gutangiza intambara ikomeye kugira ngo Gisekedi ahigarurire atange sheke izigamiye noneho, kandi byemera Amerika abihe. Igisigaye kumenya muri iyi ntambara yakomeye ukuboko kwa Amerika nukuwe. Amerika nk'abantu bahawe Rubaya baraza gufasha Gisekedi kuyifata kugira ngo bayijyemo. Amerika nk'abantu bahawe Rubaya baraza guceceka. Amerika nk'abantu bari mu biganiro by'amahoro, bari mu buhuza bigifitwemo uruhare cyane na Qatar, kuko bahurira Doha muri Qatar, baraza gukomeza. Icyo nicyo tutari twamenya neza, wenda mu kiganiro kizakurikira ejo tuzaba tubabwira, tuzaba twakimenye. Ariko reka none turebe imiterere ya Rubaya aho iri. Nubwo Rubaya yaba itari mu mujyi wa Goma cyangwa ariko ntabwo uri kure ya Goma, n'ubundi ntabwo wayegeranya nk'uko iri Uvira imeze, ariko iri ahantu navuga hari confined cyangwa se mu nkengero zayo hafitwe na M23. Bivuze ngo kuyitera kugira ngo yigere mu Rwanda intambara y'amasasu urasohagazemo birasaba kubanza kunyura mu bindi bintu bya mama 23. Kandi iyo tubabwiye mu mama 23 yaragiye yageze wari kari mama 23 ku rundi ruhande ribunagana hirya, mama 23 ku rundi ruhande ribukavu. Bivuze ngo bunagana imeze nk'uko umuntu yakubwira ngo arashaka kugukubita ngo ariko ari bukubite ku mwijima wawe, kandi umwijima uri mu ndani nta nawe ureba. Munaganira ahantu hari confined Kongo itabona. Ni nayo mpamvu bumvise iri kurashishayo drone n'indege, kubera yuko ntago babasha kurasayo mu buryo barashije imbunda zo hasi bagiye gutera urugamba rw'amaguru, intambara yo ku butaka biragoye. Bari kurasira mu kirere. Mu kirere rero nubwo ntabaye umusirikare ariko bya gisirikare mbyumvamo gake, urugamba nk'urwo rwo mu kirere waruha amahirwe make cyane kwijana yuko bashobora kugira ku ntego yabo yo kwigarurira Rubaya. Mahirwe ni hafi ya ntayo, ni nka zero, kuko urumva abantu bari kurasa wenda nimba bari kurasa bari Beni cyangwa bari Kisangani mu birometero byinshi uvuye aho bashaka. Biragoye rero kumenya uyu munsi icyo leta ya Kongo iri kwifuza muri kiriya gice idateze no kuba yafata mu buryo yiboneye, kuko babaye bashaka intambara yeruye bagakwiye kuvuga bati tugiye guta aho bahana imbibi na M23, tugiye gutangira turwana tubasunike. Tubasunike tubavane muri Goma, tubasunike tubajyane hirya za Masisi, tubasunike tubajyane za Rubayo, tubasunike tubajyane za Nyanzare, tubakuremo tubasubize Bunagana. Ni rwo rugamba. Aho kuvuga ngo ugiye kurwana urugamba rwo mu kirere ahantu utari udateze no utazi n'ibiri ku butaka ni bibi. Gusa ziriya drone ziri kwica abaturage, zatumye abaturage benshi batangira guhunga bagize ubwoba. Ariko mu kanya numvise inkuru yihuta ivuga yuko General Sultani Makenga n'abandi bantu ari kumwe nabo ba hafi bifatiye umwanzuro wo kwigira ku rugamba muri Rubaya. General ugiye ku rugamba rero baruhinduye isura, ariko ruba bigoye nanone ashobora no kuhagwa. Twabonye ba general bagiye ku rugamba bakagwa. Urugero ni President wa Togo yagiye ku rugamba arahagwa. Urundi rugero ni General Kirumwami nawe warwanagara muri Kongo muramwibuka yarahaguye. Urundi rugero ni Omega wa FDL nawe yarahaguye. Ibyo byose rero Omega yarapfuye. Ibyo byose rero kugeza ubu ngubu batarapfuye bazamutwereke. Ibyo byose rero ni ibikoreka ko General agiye ku rugamba ari igihe ibintu bidashobora kugenda neza. Twizere ko General Makenga ko yagiye ku rugamba nta kibazo ashobora kuhagirira, kandi ku kibazo kiri bukemuke. Nawe ariko buriya ngo urugamba yagezeho kugira ngo urwo rugamba rutinde biragora, kuko abahaje izindi mbaraga karundura. Biterwa nuko yagiye, kuko ko yagiye ku rugamba egare ko yagiye gutanga morale n'abasirikare bagira icyizere. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ko yagiye ku rugamba none harabyikurikirana ntabwo uri rwamuha raporo ku byombo cyangwa muri za telefone abahibereye. Ariko abantu ntibumve ngo yagiye ku rugamba ngo bagire ngo yagiye hari kugwa drone, ubwo ari nko mu birometero nka 50 areba cyangwa 100.
ntabwo yahakandagira abafite abo yoherezayo abatoya maze ku rugamba uretse na Sultani Makenga na Colonel ntiyapfa kujyayo nabagarukira hafi yaho. Yego, reka dushimira abari badukurikiranye, tubabwiye ngo inkuru n'ibiganiro byacu bakomeze baturebe kandi bakande subscribe, banasharinga ikiganiro cyacu, inkuru zacu nakagaruka turasubira mu kanya mu bindi biganiro. Ndagushimiye cyane.